Ama sa penin tunia hi ka video ihin vetpih zo se na bon chawin salam ka hin bole tunia chu in houlim diu chu hile government in phat masa kitila samasa a chu rule tha kha him podo in ipilam panga hamitile chi hi IT rules 2021 akiti e IT rules chu income tax hipon information technology rules 2021 akiti in a rule min chu hile guidelines for intermediaries and digital ethic codes akiti e guideline for intermediaries and digital ethic codes hichahi ipiho hung kisai hamti la social media platform Facebook hitata WhatsApp hitata Telegram Signal Instagram ho na social media platform hi hen lang tule OTT kiti over the top na Netflix ho khu Netflix ya Amazon Prime ya Disney Hotstar ho khu amho to kisaya hi ichan ham khatna immunity anei na pau chu mangdinga hitai ti pa chu government in dong aphondo in gadgeted hospital alekha bu paper ho khana khu kasim tha hi hichi amasapena guideline for intermediaries and digital ethic codes kiti hina intermediaries ti na hi apalaya pangpa khu kiti hin example manufacturer and consumer alaya chu ko imam tila shopkeeper hetai na chun manufacturer koma direct kichi lo cho we go to the shopkeeper or the retailer and get those stuff na til ho iga cho ziu ti chu hi in chu normal terms a ka sei hin na tua hichi social media to kisaya hi ipiham intermediary si ti le Facebook WhatsApp Instagram ki to hi intermediaries a hi ipilam panga intermediaries samiti le Facebook mga iho hin loi le pai na ailo le ule naw sopi ule naw ho to iki ho thei oi he hichi hi iki ho thei na pau chu mi khat hi mun khana mi khat hi mun khana ipi media ma ki howam Facebook media ma ki ho he so Facebook chu intermediary a pang hi tai mi ni ki ka a chu na aki ho thei hon na dinga chita banga chu shopkeeper chu consumer in thil khat achot na thei dinga chu manufacturer ko na thil khat ala thei na dinga chu product khat la thei na dinga chu shopkeeper apalaya hung pangje hi tabanga chu Facebook yong hi mi ni ki hona ki ka apalaya pang that's intermediaries a hin hichi piham hichi iti hung ki panham ti le hin ka sei hilo le 2008 na hi 2008 or 2009 2008 or 9 khat pen hitai ke hemel tai na Hilai bam khatna iphem khat website khatna hi obscene scene na ga kisai le MMS khat hi na MMS sex MMS khat hi mi khat upload na bolin hichi upload abola chu ibola chu kan samtile immunity akila abul langa immunity akila do de he ka ti pin chu tilaya hi hung de he ananga event hichi MMS si website khana upload abol zo wa hi legal action hi hung upload bol pa le website nei pa akimanin a hin na hichi kuma chu akum chu ka he miltai website minong ka he miltai na ka heading le I'll get back to you all ai le akimat zo wa chu piti tam ti le a website nei pa chun MMS a hilam yong chu a hepun na and hichi MMS a chu hitabang obscene scene na you know jo sex MMS a hi de an hepapun hile aman chu court na chu plead abolin ke hena poi tin ai wanga chu police in hich a ko na chu law khat a hin pass in na government and judiciary system law khat hin pass in cha chu intermediary ho hin ichanham khatna immunity anei diu tai ti pa chu he ta chu
intermediary cho hile chlai chu website intermediary ta cho khat pa chu upload abola mi pi vet thina dinga upload abol chu amani ki ka apang chu website chu hita cho na website chu intermediary hitai so hichi a ko chu intermediary chu immunity ahin nei hin tu chana chu anei o hin ai ba khat vela a ko na chu hichi intermediary yong immunity zong hi intermediary a ko na hi kila do ding hitai ki cho he na nếu khat ka hin sei he hichi hin hab belang website chun MMS video avet zowa a head do zowa jong a la do hin na ama website na kuna cha anala do hin a hi wanga chu accuse a hin ala ye hi che pet na chu e wanga chu a case a soft line upload bol pa bo chu akimanin website nei pa chu akil ha do in website jong chu ma cha boina ato tapoi a khununga chu hi chi hi a kuna chu government chun immunity khali ape anape a hi back then eva tua hichi immunity chu akila do tai ti thu aki hetai na chi ka sima ko na chu ka hin het do he hichi government gazetted khala chu official gazetted lekha chu ivalle hichi IT rules 2021 hi 3 parts are divided ki bolin na 3 parts are ki bolin first part chu hile definition api win na second part na cho le social media platform dandung zui ape win third part na cho hile digital media lang pang ape win hi na definition na cho hile chun access control mechanism akiti na second cho hile access service akiti hi cho definition ape win that IT rules 2021 definition ti dan dew na cho ape win hi a definition a chu cho say win a social media platform a chu ipiham ala do diu ai le khat diu chai le thil phata a umen ai wanga chu ka hin sim la de na point nga ta bang chu kala do in point nga la a chu in sim la diu hin all la experience ka hin bol de hin point khana chu le social media ka tile Facebook WhatsApp Instagram Signal Telegram na chu ho chu hi jinge social media are here ipidabang hi apapoi tu ham tile anything that is harmful for a child na number 1 chu he chapang dinga aphalo na below 18 ta below 13 te am hodinga thil phalo a le chu ki remove chat ding hitai automatically remove ki bolding number 2 violation of any laws akiti dan government ape court in ape dan ho azui lo a umale ama yong chu ki manding account nong chu ki return ding hitai na ala pi dio hitai account nong chu copyright system copyright umale dan dung zu ya chu ke ho tha na hung de he number 3 nude scenes and pornography akiti gadgeted khana cho list a cho nude scenes and pornography hi cho yong hi abona social media ko na chu hun ki remove pending and account holder also will be a question and then angana cho hile anything India mi hi win India ho hin gampam to relation is sim hoi win na to government hin asim hoi le jing in relation hi gampam ho to gampam kitile foreign countries a khothen koitabang hichi ki ho the tua I ki ho the hi koitabang in asuno pha a umale government to in social media ko na chu khung de tai kila do de tai social media platform ma chu kiti he part 3 a chu hi le digital media lang panga ho ading a pebin hi cha chu hi le it's meant for the news and OTT platforms so ding a chu a pe hichi adang ipihung ki pm tile hichi IT rules a chu hile social media hin observer thum anei de tai ichanham khatna privacy hi ahung boy de dan chu ka hin sei pi hi ichanham khatna hi to social media hin government sei dung zu ya hi
social media in observer thum akoi ngai. Observer number 1, Chief Compliance Officer kiti observer number 2, Nodal Officer. Now, observer number 1, Chief Compliance Officer. Observer number 2, Nodal Officer. Number 3, Residence Grievance Officer. Amohin ipian boldiu tam tile. Number 1, Chief Compliance Officer in ipian boldiam tile rules and regulations so. Government in apo the rules and regulations le social media and apo the rules and regulation ho dan dung zui ya ki zui hinam ti hi 24/7 monitor about you hin, which means iho he user he win amhon iho monitor about you here. Number 2, Nodal Officer. Nodal Officer he ka saying le coordinator hin na saying user le government ki ka apalaya pangding pa cho hi ama hin a ho post Chief Compliance Officer to pi balam der dan dung zuya ki thil abo hinam rules and regulation ki follow hinam. Example akum verification amin kiti hopo na cho Chief Compliance Officer embodying hin Nodal Officer embodying users in EP post comments upload about vam tihu 24/7 monitor able diu hitai hichidung zui amu in adih lo khat amu ahile report hi government ko malung chat ding ti dan dewa ki saye. Number 3, Residence Grievance Officer. Sorry. Residence Grievance Officer kiti hi piham tile amaho na to na chu koitabangin complain ahilou le report ahin bola hichi report chu adon te ngai within 24 hours adon te ngai chule within 15 days from that day adon ni ako na ni som langa chan ge chu a case chu solve about te ngai he Residence Grievance Officer in hichi thum hi social media hi observe government in social media ko na tiem na chu observer thum akoi na diwa tiem hi tai hicho ayong hi pi iwat sa hamatia ne kha in sei leng privacy hi na concern ka bol hi privacy hi ichan ham khana aima privacy hi protect ute I protect thei lo le aza dan jang om nai chu abana kan sei na lai de he na to observer thum chun Chief Compliance Officer, Nodal Officer, Residence Grievance Officer chu ipi bol diu tam thuma chu ti le amo hin koitabangin na koitabangin social media mangcha post ahilo lo abola ahile reminder hung chat ding ahe ati ahe hichi hina kasai okay zo langin sing sorry Hilai ka to bon sing katin hin say nange reminder hi api chat diu social media in reminder hi api chat ding na chi chu hi in chule officer zo see in monthly report api ngai hi to the government monthly report na chu ipi mam ti le complaint izat hunga complaint izat na action kila a complaint izat na kila lawa action kila na ho ipiza kila a itabanga kila a action akila lo na ze chu ibola kila lawa na hicho tabang ho lo se chu monthly report prepare a bol diu officer ho hin government api diu hi ya kiti e chule India hi ivet le gamdang tabanga data protection law hi a pui na ai le hichi Facebook WhatsApp ho hin ipi data ila pi got uham ti pa chu he na protection na lo ihisoh ke ai ma ipi pin data hi ala got uham chu hi very very crucial hi na e ho dinga jong hi cho chula hi he diu khat chu hi le adih dia
Facebook hitata, WhatsApp hitata, Instagram hitata fake account man ho hi communal thu iha post uwa ahilou le koitabang imo dem uwa ahile amhoi account amhoi fake account na adam hi diu hiya or thiltam ta asai diu hiya hichi fake account aki delete zo nunga sagup government in social media koma sagup account to retain na bol diu hi ti athupi ane hi o ipi vat sat na ham ti le profile khat hi ahung ki delete na ahung ki deactivate le ei ma hon imu the lo hi na ai wanga social media amu the hi amu the chu amon a delete lo le amu the yu I hon I delete zo nunga ko na social media no a delete ngayo hi in a delete lo le social media sathum ana koi ziu he phat ma sa chu sathum ana koi ziwin for some purpose na for internal purpose ti taute ai wanga tua hi government in sagup na koi diu he for investigation purpose a dinga hi na koi diu he ti so koitabang in tunia account ahona chule tunia thil tam ta hilolo asutna tunia account delete abol long le account chu hingna lai de he for your kind information hichi kichi theina dinga ka se he na akoi koi hi jong le social media mangcha phatia mangute ti pa chu ka sei nom pi pen hi chule adang kha sei chu government say chu I think February 25 ni newspaper ho chana simvila chu namu diu hin text messages will be traceable kititai nidanga chu hilahi very complicated hidi he igel do wa le phat masa WhatsApp policy thu ho ka saya ehile end-to-end encryption ho ka sai le loading business account za loading end-to-end encryption ho tabo ki holding to kan sai chu chilahi very delicate very complicated hidi hin phaten na ngai wo what's messages ho hi traceable kitidi hitai government and messages ho hi traceable thedi hitai iti traceable di ham akisai poi ipi traceable di ham akisai poi ibola abol di ham akisai poi akisaya yong le thing sela sai dinga ke man ka simdo poi nga simdo wa le nin hetsah vin lung se ta nin hetsah vin kasim wangin kasimdo poi ka vet wangin ka vet kamu poi na ipizi aham hicho ho hi le end-to-end encryption ho hi nang lekein ikithot to le imu theding midangin kimuloding kiti na through end-to-end encryption hin ai wanga chilaya hi government in chong chu ala do no ma hi ta ve ala do lo le hi text message traceable kiti chu kimut hi thelo de hi Facebook messages is that Facebook itata WhatsApp ma wan chu a save na khat chu hi le data dang ho chu ala dot thei ta jong le message ho wa kila dot thei poi kana ti chula na ewa nga hi twa hi sarkarin end-to-end encryption ala do a message ho yong chu na koi diu tai ati hi la chun WhatsApp ni pi bol tam ke hepoi na ewa nga ke het chana wang chu signal yong end-to-end encryption hi in Telegram yung end-to-end encryption hiin, WhatsApp yung hiin, Facebook Messenger, Instagram end-to-end ahipoi ti avela ka say no me. Kichi thay even. Kayong ka kichi thay ngay, nang yon ang kichi thay ngay. Ay nga hitwa hi government in asay dung zuya hi, text traceable ahisa num ta zi achu, end-to-end encryption hi la do ding hung nga ahitay, ti hi social media no ang kihet ta ucho. Ay lehin koi hin government apam dem koi hin apam pon dem pan chu ke hepoi jadi apart na social media hon hin update zi na bin te na chu chu hi chu tai ka chu kan sei hi
ai wanga a beilam chakhat chu WhatsApp in wang a hin la do mai thei jong beilam chakhat he ai wang Signal le Telegram in wang la do ponte end-to-end encryption ma ke hetsah because Signal to Telegram hi koi ma government nu ya kun khap koi tu chan gya chule ama ni headquarters zong hi very very famous city, very big city a lo na. Signal hi ka sai khel Panama City, Peru, Panama City a he headquarter he. So Panama to free country he. To achu next a chile Ebola government nin social media koma hicho hi action ala diwa ange ham ti hi point tham khat hin sen katin na ay ange na zi yong hi social media government in ape hi. Number 1, I repeat, sa power saying reason for which the government can force social media to take action. Na reason for which government can force social media to take action. Sarkarin social media ko ma action a lot na ding a reason api to ansay heti may tao na. Number 1, sexual content. Sexual content hi Ebola ham tila very broad term hi na chong hi sexual content chung changayong chu chi video mas video ay pawayon kana ka say hitan na sex trafficking chung changa chu social media mangcha Facebook, WhatsApp, Instagram mangcha itchan ham khatna hi sex trafficking, prostitution langa hi mi ache hil atamtan atamtan na ka previous video chu namu so ke di hi sex trafficking kan topic here. Number 2, child abuse. Na child abuse chu ihisoh ke when anybody that is chapang now sen khat abuse ki ball ki vo ke ti ho social media home le chu action la ding tia government in social media ko ma ange he. Number 3, very important, why government can force social media to take action is if number 3 na if anyone goes against public order. Na public order kiti ta so ai le tla che pi sai tam ti le sarkarin thupi anei le public in azui te ngai azui lo a uma le action kila ding kitizing hita to simple as that, which means mipi thu che ta loading vai hom te thu che ta ding in zo si a vai hom te thu sei chu nun phat ding ti dan de hitai basically sa pawan ke sai le dictatorship hichi cham khat on chu imu mai thewa hi in India farmer protest la ya Twitter account izat ham khat chu ki block ki remove chu igyal do ji hamang ke hapon chizong chu government in asaya abol hi in tam ta an sai ben awanga chu Twitter ding khat ani ham khat za ham khat bo jan bolin abon na wang abol poi tua chu hi le social example Twitter hita ta Facebook hita ta excuse me social media ho ahi koitabangin sarkar demna hinneya sarkar against achi iumva hi le account chu ki remove zing thei dinga hi sarkarin social media koma thupi ane hi in social media in
सरकार सही चु जुई ही ले सोशल मीडिया चुंगा जोंग लीगल एक्शन सरकार इन ला थे ही ए जो है हिचन चु सोशल मीडिया तो किसे या चु कहीं सही हितान which का summarize leng social media hi thilphalo kila do ding kit katnga kanatin child abuse so kila do ding chule ema privacy chanam khana hamper ding chu ibolham ti le thu le la ema imacha imo sei theita loading chule ema text messages so hi traceable hi ditai thu le la isei government dungzuya ema dungzuya chu di mei the na government dungzuya chu ithu sei ila sau adih lo le ichunga action kila jing ditai which means basically voice in it apo he tina chu he to next part na ki chehlang le ott chung changa jong hi positive side khat chu hi le government in ott viewers na ott platform so hi eps sayam ti le anything a movie so hi ta a film hi ta a documentary a news anything a content ho hi classify a bol ngai into 5 different groups na movies hi ta ai lo le news hi ta videos pictures anything ott te in viewer dinga publish a bola le de ho chun 5 different groups are classified bol ngai he chichu piham tila number 1 all age category kum khana ko na kum zakhat change mi he ma dinga chu na 1 year old to 100 years old and plus adinga chu video khat tidan deu na classify bol ngai that all viewers can view these videos. Number 2 7 years and above chunga dinga video acho which means 1 to 6 avet thailo 7 na ko na achung lam se sen avet thaina dinga video khat. Number 3 kum som la thum a ko na achung langa dinga acho which means kum som la thum lang a ko na ho chu kum saki hon avet thailo di kum khat hon avet thailo di ti na chu he ali na a kum som la go a ko na achung lang dinga particular videos na chule khat chole kum som la ge adult kum som la ge alhinglou le video ichanam khat abat thelo ding film ichanam khat abat thelo de a chichu akimat dua le action kila ding he kiti he na hicho hi ipp action ham tile code of ethics na digital ethics ka ti chula masa digital ethic codes na guidelines for intermediaries and digital ethic codes touch ethic a code of ethics kan say de he number 1 anything that is against government simple as that hezing tabe na which means news channel ke sanin jong government in ase job ball duty dan deu hitai chule hotstar a movie vet o netflix a movie vet o amazon prime a movie vet ho yong hi government in adai lo movie amal a remove chat ding news ho yong hi adai lo amal a remove chat de tai ti cho he. Number 2 anything that contains or that affects sovereignty and integrity. Number 3 anything that contains which threatens or jeopardize the nation. Number 4 friendly relationship with the foreign countries ho hi avoiding a umal a remove the way government. Number 4 vai ji apha ena he cho hi
hito tabang hi bol the hinai bol the be se hilo me the but bol the hinai ibola ema phat chum na dinga igam khat chu na I khat iti sei di ha ka ke sei le nangma to gam dang nga to na gam na differentiate thei lo le chun na stand up for your nation before yourself kiti ha something like that you have to stand up na die for your nation tabang like you know Subhash Chandra Bose ने say out of the topic hinta Subhash Chandra Bose तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ती चला he fought for the nation na he kept himself before the nation hitabang chu hin number 5 point violence or public order kitikit tai na which means violence hinge ke the me danga gardi and you know kina ki bautam chule riots ho chule in ke hal hita ta chule mi ke tha ke jo chu hinge cho chu action la ding mong hi cho chu action la te dinga lom hi e wanga because they have instigated the violence na chi za chu ai le to public order ke ticket na public order hi ipium di tam ti le hin government a say chu izui lo le ti na chu simple language a kan say the hin na ipizidam ti le tu la hi ne het so ke diu chu la thau men kal gas men kal ikipinu le ine duty na hi jing simple words a chu hi cho hi hi jing na koitabang ipam kha ikipin na ineiwa public order against I chi le chun we will have to face the consequence to asay num na hi akipas na ipoy chule number 3 the ethics ho chu blocking of information during emergency blocking of information during emergency chu pitam ti le example kapi theina chu kasai khil lo le na please correct me if I'm wrong my mara to boina cho Burma gama boina ahiwa nga tu changia if not mistaken internet ki khalo bi chuna a khaw le bang nei sei pi bu lung se tan comment ball win lang video kona comment ball win lang aki kha tai ti nei sei pi win lang aki khalo chan ge chu ke he e wa nga hi tua vai homte I mean kasai no tua vai homte veleu chun farmer protest delhi au ma chu mun ichanham khana internet a khaw na ki aki kha hi delhi pumpia ki kha poi mun ichanham khana wan chu internet ki kha manipura yong chu tiba in langa yong boinan len ta kha amle order ki kha internet ki kha itu diu ka ta sane chi itu lo le wang ke poi itu le wang chu please share your views and opinions kadi am kadi lo ham na thu le la aboy po le internet ki kha jing hi chi thil di lo ta kha hi mundang danga hi bang boya Burma gama tua boya e banga internet ki kha lo mi zo sen live abolu I hono live imu thayu na Facebook with the help of Facebook adang mun chuma yong hita chu boina jing ke e banga internet ki kha lo gam danga ka ti emergency France a ning kumbata kumasa bam apo ki ayong chu emergency France president pa chu emergency a kota chu la national is emergency eba internet a khalo pi chu internet ki khalo ibala India internet ki khalsi ham thu le la nyau cha boy jong le chi chu hi jing na a sai nom pen chu a bol good that blocking of information during emergency
blocking of information during emergency. Hichi topic nga naho ako na het be na naiva elole ke hin ka sei hling pui na ti ahile please nei hin sei pi vo ke yong ka zo khama hung sei ka hi in Hilai ko na ipipi bole le ka hipun na chi na thep na sang tak nei mi yong ka hipui ke ma het khama ke ma sim khama ke ma hloin adol kham ma ko na chu ka hin sei hin alhinglou ahita jong le lung se ta in blocking of information during emergency explain na hin bol pi vo hichi IT rules 2021 guidelines for intermediaries and digital ethic code C ET overcome the hum na very important part jong here. Solution number 1 hichi hi amo hin put up a ball here na apa akipah nai poi everything has to be passed by the Supreme Court. Just pray and wish Supreme Court in hichi null and void hi atiding. Supreme Court pass nga le implement ki ball di hitai hichi IT rules 2021 hi. Hichi example Supreme Court in null and void hi ati lewan chu ichan ham khana chu save zo ta cho na ka video abula ko na ka hin sei ho I privacy ki mangcha ding I text message ho min amu the ding chule thildang danga ma privacy protection chule ma voice lo na thu ho ichan ham khat ninga hi Supreme Court in null and void hin sei le I ho iwang phat diu wanga a hin pass u lewang chu iti ki hu do du ham ti chu simple chu please VPN mangtawin keima lungyal hena lungyal lang na iwa lewan chu please inputs are always welcome keima channel keima video wang chu input hoi welcome ka bol zingi ken wang thing sela ka di lo na jong le nei hil chin wi nang mab abana kasai hoi be kasai di theina dinga chule alhinglou au me na ti jong le nei hin sei pi win lang no nei sei pi ko na ken nong het be na ka nei ding na ken nong kitil kho na ka nei ding hi cha ko na chu keima lungela chu ka sei he keima opinion bo he na chi fact a hi poi keima opinion hi Supreme Court in null and void a hi atinga lo le nu upai number 1 number 2 Supreme Court in him pass le ipiti ki vai po ipiti iki hu do di ham ai VPN tailo ken bang ma cha ke hapoi chule very trick solution hin sei pi bing e VP address hi le chun VPN address hi le chun ke trace hi lo de hi na abang VPN ho free VPN ho ko ke trace hi ji na itwe bang hoi ta na ke trace hi ji poi ipi VPN pi phapin hamang ke hapoi na ken joi bang VPN po chu apha he tia ka la he ken apha pin chu te di he apha pin chu free hi loading it will cost you chule very trick solution khat hin se pi le ka try nai poi na akipah nai lo za bang ka try nai poi wanga trick solution khat ko internet na ka mu do chu VoIP number na kila thea WhatsApp na man the he VoIP koi man track akibol the poi void number WhatsApp ma ko na kila na WhatsApp na man the he chichu hi adang wan chu keima het chan gya chu solution thum ka nein adang na nei bewa ahile wan chu lung set tain avel ka hung tawin ni hin sei pi vin ke jong chule hichi video ako na yong chu keima ako na bo hung po do hi in no hon a hling poi awa ne na sei hling hi e na ti le ka sei hling lal na ho chu nei hin dong win lang nei hin hetsah win lang ahilou le no hon ni het be au mai jong le lung set ta in comment ni hin bol pi vo hichi video hin abula ko na hin vechai zo se na bon chau chunga kakipah na bon win ni khopa